Kaziranga Kohora Red River Retreat Hotel along Risim Otansi ing Tangrakpen Kachetengkeng. Rakia Hormu pen inut nagari so khatkatirai komsai kiari deng Kachingnang. Karbi Anglong District Congress Committee atum amit hangasa hemalong perangkia mai kangni. Amtereng rong troksi aradatum perangkia mai kangni. Aprangsi birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bangsami ujang terangpi non arju ikha birtang ton Damtang pai ni phai trok siarni Kaziranga Kohora Soil Conservation IB mate guest house adung Pilkhanapu arong pen kachikoinot Red Rivers Retreat a hotel Kangpupon along Phirangkela pen songja puatoma phan ke phat pona ting pensi chetong dong bonta la so party ki chobomaput la so hotel along banghini naga tum hele nopak mati risim kangtang otpen adungarai kidu atuma phan pen risim kangtang otansi ke ther ke hapon la swajok hu chudutlu Bangsolong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Setami Karbia uso marla pendak lokel atomaphan 50% bangphu atomaphan kamchuklem dunlong nangji lapen Karbi Anglong District Arlo Pinakapot KEEC CEM Dr. Tuliram Rong Hang nanglang dunbek nangji pusi radatum kachuningri Daihuri pen harthang singnar Karbi Long ria birta যোৱাকালি যি ইয়াত অপেনিং চেৰিমনি আছিলে অপেনিং হৈছিলে তাতে আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছিলে ইয়াত মোৰ সৈতে আৰু তিনিজন বন্ধু আছিলে আমি চাৰিজন আহিছিলোঁ সন্ধিয়া আমি খোৱা বোৱাৰ পাছত আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু আমি খোৱা বোৱাৰ পিছত যেতিয়া যাবলৈ লৈছিলোঁ বাটতে মানে লগৰ কেইজনক দেখি পেলাই তাহাঁতক কোনে মাতিছে বুলি সুধিলে কোনে মাতিছে বুলি সুধোতে যে ইয়াত আনোৱাৰ বুলি যোনজন ল'ৰা তেখেতে মাতিছিলে ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড দিছিলে তেখেতক ফোনটো লগাই দিওঁতে ফোনটো কাঢ়ি লয় কোন আনৰ চিনি নাপাওঁ বুলি আমাক ঠেলিয়াগতীয়া কৰে আমাক ঠেলিয়াগতীয়া কৰোঁতে লগৰজনক মানে মই সেই সময়ত নাছিলোঁ মই যেতিয়া দেখিলোঁ লগৰজনক ঠেলিয়াগতীয়া কৰিলে মই বাহিৰলৈ টানি আনোতে মই ধৰাত মোক ঘোচা মাৰে তাৰপিছত আমাৰ দুই পক্ষৰ মাজত অলপ ঠেলা হেঁচা হয় আৰু তেখেতসকলে মাৰণাস্ত্ৰ বন্দুক উলিয়াই লৈ মাৰাৰ ভাবুকি দিয়ে আৰু লগতে চুৰি উলিয়াই দীঘল তৰোৱাল উলিয়াই আঘাত কৰিবলৈ চাই সেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আমাৰ হাতত আছে আৰু আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি স্থানীয় যুৱকে যদি আজি ইয়াত আমাৰ নিজৰ জেগাখনত সুৰক্ষিত নহয় তেন্তে বেলেগ এজন আহি পৰ্যটক এজন আহি কেনেকৈ আমাৰ কাজিৰঙাত সুৰক্ষিত হ'ব সেইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ আৰু এই প্ৰথম আৰম্ভণি কালি আৰম্ভণি হৈছে আৰু সেই আৰম্ভণিতে যদি এনেকুৱা হয় হোটেলখনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তাৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ হোটেলখনৰ নামটো কৈ দিব হোটেলখনৰ নাম হৈছে ৰেড ৰিভাৰ ৰিট্ৰিট জাগাটোৰ নাম কৈ দিব এখন কহৰা যি পিলখানা বুলি জেগা আছে পিলখানাৰ ওচৰতে কাৰ্বি আংলঙে পৰে মানুহজন ক'ৰ হয় অনাৰজন জনামতে গুৱাহাটীৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ দ্বিতীয়বাৰ যাতে আমাৰ এই স্থানীয় যুৱকৰ লগত এনে কাৰ্য কেতিয়াও নহয় আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি হোটেল লজ এতিয়া উঠি আহিছে সেই সকলত যাতে এই কথা সকীয়াই দিওঁ আৰু এটা দাবী কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত বহিৰাগত আহি পেলাই ইয়াতে কৰ্ম কৰি আছে হোটেল লজবোৰত তো এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে 50% আমাৰ লোকেল ল'ৰা ছোৱালী থাকিব লাগে তাত সেইটো আমাৰ দাবী আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰক এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেখেতৰ যি ইয়াত এই হোটেলত তেখেতসকলৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেই তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীও সংস্থাপন পায় আৰু লগতে তেখেতে যি কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতি সেই উন্নতিৰ হকে কাম কৰিব
Khat khati rai kom sai ki atum arniwang ta ke ton ke lang kacharia sai ke claim bom asonak thaksi pai ni phainer kep arni khat khati police station ke parlo Karbi Anglong pen Nagaland aduya hoyalong anerlo porphai sira minute thom kep apor Lahori jan hawar dudu koloni pen khat khati anat ke dam bom ahut inut nagari so phan ka honthi ke dwajok khanglung si ritar le pasai dengpon lo lapen la sorry su ari deng along pen duma athom kup e hom longpon lo La soa duma thom kupa longpen rakia hormu gramisira tokbora hini an longpon lo. La soa rakia hormu pen kaching nang cek sio kena mon district Nagalena sorpusi bang thekpon. Raikom sai kia tumpen la so arakia hormu pen kaching nang cek abang phan chepari deng ponsi phatek tha ponsi sayarona tengpen klempon lo. Pai ni pioneer kebarni Karbi Anglong District Congress Committee atum diphua methang sahemalong pherangkia maikang ni KADCC maipu rataning tipen kaning jepon ki BJP atum kachari ke chokchi ke chopanglim eraputhak tarlip nang jipupen Assam Governor phan pinpura lo panongsi Karbi Anglong DC atumari deng pajirdam etlo Anglong arat phan ke palle mate kache than ki chimumji ning hangdo lake bikhek koi Chukedam tang tarik phoani padak nilitum Fiji burning do Dr. Numol Mumin jitu alam the autonomous state 244 a alam kaninge peng alam the kotha la penisi banke la sodet penapi Karbi Anglong jut un e pin corruption ke claim kotha nitu memorandum pi la so memorandum pi det penapi nitum puthot memorandum ki piang deng bang atumi hamren adisi phan nitum pidam lo east west Karbi Anglong la so memorandum ki pidam ke je corruption do piglo corruption jut je det lo la pen la so prang tameni litum belek jitu press mit do bom lo corruption pir onglo rather tum han chinek onglo la pe hak bhati da dolo kam bang ke non da tembo la son da taxi la so corruption non da juje mo pe nang than lo ke la so stone mining quarry lo la dakta bang jitu chichi chacha contractor to kichu claim dun bang ke kado kabe bonla godling ke dola pani mara 3 pulong bang ke pinyani ta high court pe papon toya pien ta bonbe ladak bang ke ladak kado kabe tum official da tum pen danglo kado kabe lake aling ke do palo lasi lahai bostu tame nang ki chanjipu lapen doctor Lapen Bokojan MLA mate Assam Deputy Speaker Dr. Numol Mumin hempre kaputha kaning jike chok chedera puthak kachepa binja phan nonapi lam kaning jethu aputhak ta chokchi lapen ning ing samsik Congress kachari boma hutsi Karbi Anglong along risim kangtang ge orasong amahang kapathek lupu kaning jike chokchi athe methang longri longpat kacherai komdun ja phansi risim ke ochot lapen lahai risim kangtang pen kachesong atumta nonki BJP alongsi duthu et lopusi KADCC maipu rataning tipen ningje statement kachipi mukhata 244 a mukhaidi hala so chipi mukhata ining insam damde 244 a pena BCC ni tumke ke ha ko pia potsi monia da tum bhul bujina po interpret na po nitum ki puji bangke nitum ke specific pic nitum e mangda there re birare hong bidhana long ki jongtang India ki charia lolong jitu ki pu dakri halasi nitum ke hang 244 a bang nitum hanang pinang kupia polo manang pinang po bangke jela daga bangke Rahul Gandhi ta ningje tanglo 244 a la pen chudhu ke bang hotame Gaurav Gogoi ta ningje at lapen Dr. Numol Mumin ke ningge det pian phi arni sita lang pes long ta Gaurav Gogoi ta ningge tanglo je la solam bang chok che autonomous state alam bang ke BJP tung ke daluji lapen scrap ki kuri phansi dambo alam ta hok ya prang ta ke scrap ji pedi AGP tum ke no BJP and dora pe partner tum ke alo pathai alo ladak hangju police lo la sila soji tu alang ke ningge hedi la so bostu ta chok che la penoni tum langdam lo Dr. Mumin je Samson Singh inti apurial ko chichi ko ajilo onali tum dadi tumi dik tapul Samson Singh inti si da dakke onyai ne sonte
CM tagi chui poloke 1952 ke pasitu sitame alang tengne that bon jini ne purial mentusi ki thimapta alang la anset ke close pute Samson Singh tikeli Karbiang Long district Ladakh council of Enkosi 1948 17 February chiktosi si elo langke ha sosi chiwa elo ante koson si Ladakh ke 1952 le aru CM na cholong la hala tamba hala so statement alang chokti lape mo Karbiang Long soluk so dak lo pulote Dr. Numor Mumin si complete responsibility cha nahi lake laso Numor Mumin ki pukupila lada Veskar Bianglong amtereng hitia dungalong rong trok si aradatum chingrum si perang kiamai ing nipon. Jinthong MEC pen Dwaramla constituency aradatum PHE amtereng subdivision ke dopen Jinthong pen Dwaramla constituency aradatum mesen lapen joike pen kijunalang longpon lo. Bondala so PHE bhoksong along ke ponte jipu along ke chikroi dun thekthi. Lapen terek pon long le pusi rong trok si aradatum tuning ripon. Amri pen hemari bongrum karbilong ria birta. Itu berita kelongo pak kela maksud PHE subdivision amtereng amen bangke dokoglo amtereng subdivision tu bangke sita kikim damje bangke bhoksong along pusi itu berita london lasila bangke ili tundak arab punon dak angkang pe arab tai tum cedon dunde longlele avede pusonte kala nahogle kim tai tum din de la pen amtereng amen ben subdivision kalide pusonte la tai tum din dunde sita amtereng subdivision amen sung lo rafisi dak longle hai huita piera phisi da kinke purotangte kupia podlo la bangkaili tumra tum chini tu la si chini gang tung bangke je kupia joini siam tereng ban dak ban ka tereng jima la sili tum puthot siam sarake hai pan bang chuning rilo je dak am tereng ha wara panjong si panong etlo purotangte office bang dak jong si kimlo purotangte li tum chinthong arat no te bogi hetpo la pen pu amri MEC constituency la puinon la pusi tebogi po la pen socheng punon tebogi po la pen duaram la parta dak tebogi lo la se homostia bang la ke hab hoksong dong sili tum bidam ko pulotang te la ke anutina panda ka heluta helupiglo la pen hadak ta office dong si kindam pusitame amena bang ke amtereng subdivision pusi dui ko berpo la si dong si amtereng amen dulu pante amtereng along le kimik nang po pusi li tum bang ke chuning ridun lo Hapuna Jinthong constituency andar no dua ramla long sita proper am tereng along sinang popusi li tumbang ke chuning ridun aro jong si ili tum jong si labang su chuning ridun ateng pendong si ili tum fan napi chunti pe puluran te kebang ali pustame ili tum ningdu kecepaklan dunang ko la si ili tum ning the klong lo lapen kadu avita ning the par lo je labang su press meet kibina ko alam thibang ke jeli tum la hewi abirta kelong ma joini si la si press meet bi ko la bangso press meet pen ma bang si CM sa panchuning rilo je sar nang rilo bangso subdivision abang ke along ka prek terek redet pen amen pen am tereng subdivision pu create that api am tereng along le kimson te me parji long le ta do long le ta li tum sik dang pi kat lo la si prabjin pen la bangso asai bang ka pachun konje pan putot chuning ri thule thot lo Pinia Birta Lansi Kangton lo Kardom.